Vote straight, Vizcayanos, para Congresswoman Luisa Banti Cuaresma, para Gobernador Attorney Jose Jing Gambito, para Vice-Gobernador Jose Tam-An Tomas, ket legitimate board members para iti North District Attorney Jan Bagasao, Roland Carub, Engineer Joey Evangelista, Jumel Magno, ken Aurelio Salonat. Intay manen pagasatan, bunggoy mapagtiyaran. Banti Cuaresma, intay manen butusan, ilay-layon taya congresswoman. Attorney Jing Gambito para gobernador, udnuan na parabor. No proyektos talaga agabor, ay nagregta daytoy abunggoy. Nueva Vizcaya, intayag kay kaysa, itandudo, Banti Cuaresma, Congresswoman, na mangirupirken ka, panagduras, iti sagot na. Narito na ang tropang ipaglalaban at taakayin ka tungo sa mas progresibong Nueva Vizcaya. When Vizcayanos, punggoy ang makaitet tinilinteg ang gobyerno, punggoy ang apnuan pa nagdungo katatayo. Para Congresswoman Luisa Banti Cuaresma, para Gobernador Attorney Jose Jing Gambito, para Vice-Gobernador Jose Tam-An Tomas. Dagiti board members para iti North District Attorney Jan Bagasao, Roland Carub, Engineer Joey Evangelista, Jumil Magno, ken Aurelio Salonat. Vice-Gobernador Tam-An Tomas, no agparabor awan labas. Panagdungo na agluplupyas, Vice-Gobernador Tam-An Tomas. Namnamati Vizcaya, bunggoy ni Banti Cuaresma. Naparabor ken narekta, agkay kaysa tay parakwada. Nueva Vizcaya, intay agkay kaysa, itandudo, bunggoy ni Cuaresma. Sagot da Attorney Jing Gambito, Gobernador Anapudno, ken Vice Gov Tam-An Tomas, ibutos apalaspas. Grupo A, mangirupir ken ka, Cuaresma. Para Congresswoman Luisa Banti Cuaresma, para Gobernador Attorney Jose Jing Gambito, para Vice-Gobernador Jose Tam-An Tomas. Dagiti board members para iti North District Attorney Jan Bagasao, Roland Carub, Engineer Joey Evangelista, Jumil Magno, ken Aurelio Salonat.